باش گهدار و تماشاوان خوابونه وقتی میزنن برنامه من میجاره میبانک هر هفته بردام که دمک دریج بوم نبرد آبیه امی دیسا جی کاملی منم میبردام کن میجارجی امی برای خود بدن روشا تکوشن جنان یا رجلات لرجلات تکوشن جنان چه روشه دیه زفت زورداریان لسر جین رجلات چنن لهم بری وان زفت زورداریان دمک دریجی بینگا واژن جیان آزادی هاتو دست بکن لگلک دبرین جهان جی بردام که تکنداری به مجاره امی به حوالا پای روزنامه‌وان آنگاه هم پیشه یا روزنامه‌وان برز شهلان محمدی را باخن برز شهلان مرحبا روز باش سلام برز سلام رئیس بوغا و سلام رئیس شبو بینری و قابونه برز شهلان خوازن هکی السر روشا جنان یا روجات روستن تایبتی هلوستا رژیم یا همبر جنان چیه و جن دیجی به هلوستی دنبال و تبگیرک چوابه وەکەمون دەزانن ساڵە بەرێ ساڵێکی پڕ ئەو دەرباز کرد ji ber ku jin li Îran û li Rojhilatê Kurdistanê şoreşek dest pê kiribûn ew şoreş bi nava şoreşa jin jiyan azadî çêbû û anha jî roxmî guşarên ku rejîm li ser jinan heye û roxmî ew qas kuştin û ravandinê jinan û bi giştî gel çêdibe ama anha jî şoreş berdewam e û ew şoreş bi derpetên cuda û bi şêweyên cuda berdewam dike yanî gorî em dizanin ku çil sal heya niha ku rejîma Cumhurî İslamî hatiye li ser kar li Îranê ew zext û zordariyên li ser jinan berdewam bûye ama ew dike yanî çi qasî guşar li ser jinan zêdetir dibe ew qas jî hewl û têkoşana jinan ji bo şoreşê ji bo gihîştin bi armancên ku azadiyê berdewam e û ew salên berê ku me dît êdî pengaveke pir cuda derbas kir ew qonaxeke pir cuda bû ku jinan derbasî vê qonaxê bûn û anha êdî dibêjin em nazivirin berê û em dîsa têkoşana xwe berdewam dikin û rewşa jinan wek min got gor yek sal berê ku me derbas kiriye eynî wek viya berdewam dike بله نها هناكي ام سر تيكوشنا جنان مبود الودري خوشا بريخسن دكن دناوا شرط مرجان خو بريخسن دكن نتنه جنين كرت جنين كونوا ايران دجين جناسنامه جدا باوري جدا او چوال تيكوشنا جنين كرت دنارن yani şoreşa jin jiyan azadî ku li Rojhilatê Kurdistanê dest pê kir pir cuda bû yani dema ku ew şoreş dest pê kir yani li Îran û li bi giştî gelên Îranê bi taybet jinan bertekin pir cuda nîşanî vê şoreşê dan ji ber ku cara yekê bû li Îran şoreşek bi nava ser nava jinan dest pê kir bi duruşmeke azadiya jinan berçav girtibû dest pê kir û jinên Îran jî rêxistinê jinên Kurd li her çarparçeyê Kurdistanê mînaka xwe digirin piştî ew şoreş derbasê cihên dinê Îranê bû lêkolîna wan li ser başûrê Kurdistanê li ser Rojavayê Kurdistanê li ser Bakurê Kurdistanê li ser sîstemê hevserokayîtî ku li Bakur û li Rojava anha dimeşe lêkolîna wan çêbû û anha ew jî xwe bi beşek li ew şoreş dizanin û zaten ew jî beşdarê vê şoreşê bûn û pir cuda li vê dinêrin û anha jî wek min got ew şoreşê ku li Îranê berdewam dike ima wek şoreşê jin jiyan azadî ku duruşma wî û felsefeya wî li Bakur û li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye dimeşe we jinên gelên cuda ya Îranê bi taybet jinên Belûç jinên Ereb pir viya mînaka xwe digirin û
خواجی بوی شوی رخستن دکن آنها چقاسی کمبونا جنان لدرب ایران دمشه جنن گلین جدا به کجار زیادتر هفدیدن دکن و او بشتر بونا وان لوی مجاره پر زیاده و دخوازن خواستک وان هیچ با فیربون جنن کرد جبر کو او رخستن حیانها مگوت کو چخاسی گوشار لسر جنان هبویا اما جوی ملیجی تکوشین وان هبویا اما تکوشین بتنه بویا یعنی هر جنك بسر خواه تنك تكوشين كريه او تكوشين نبر ريخستن ويا آلي إيراني اما انها دبينن كول آلي كردان ريخستن كريه جنان بخواه ريخستن كريه و بشتاري خبات بن او جي او ميناكا خواه دقرنو وصادو خوازن خواه ريخستن كن يعني ام تكرم بيجن ايرو گه كل روجلا تكوشنا جنان پیش كبه به پیشنگی جن کرد پیش کردن. بله کسین او بخواه جنن چالاکوانن گلیدنشی او بخواه دبیجن اگر آنها لإیران و لکردستان اگر شورشی که او به پیشنگیش جنن کرده و او به دروش ما جن جیان آزادیه که ام دزانن جکور باعتیه. باشه. فلسفه جن جیان آزادی هروها دیسا بیشتر جن هزار هم جوی فلسفه جن جیان آزادی دیگه باشه باندورا ربر اجرا لسر تکوشن جنان یه روزلات و یه دنیشن و جن چوا نزدیکی فلسفه برز جوان یا آزادی جدید وقت من قلت دماغم دبیجن بفلسفه جن جیان آزادی و بدروش ما جن جیان آزادی او جن کرد پیشنگاتیا به شورشه دکن لروشلات کردستان و لإیران بگشتی یعنی باندور خواهی هری مزن کریه جبرکو او فلسفه ربره گلی کرد عبدالله اوجلانه و ام دزانن کو او فلسفه که آنها بجیهانی بویه و دماغو باندور خو او قاس کریه لسر روشلات کردستان و لسر ایران بگشتی کو شورش وی به شورش جنجیان آزادی هاتی بناو کرن کسین او ایدی جباندور درباس بویا آنها به پیشنگاتی به فلسفه کو ام دبینن شورش ل ایران و لروشلات کردستان تمشاندن ایدی او فلسفه بخوا بویا میناکا گلین بندستا ایرانی کو زیادتر 40 ساله پشتی 40 سالان او دخوازن در باسی شورش ببن و او شورش به شورش جنجیان آزادی هاتیه بناو کرن و کسین ایدی او فلسفه بویا فلسفه شورش وانجی بله پرسامی داوی نا جن هری زده هزار خواهش فلسفه جنجیان آزادی دیگرن باشه بنگاوک جاتی دست بکرن ده جوتمه ده هفته و 4 نوامبر هاتف دست بکرنش بنا آزادی فیزیکی آری بر وجران و استاتیا گلی کرد نه جن هم لروجلات و جن روجلات درب ایرانی چه قاسی ده بنگاوک خودی دست کردن آنجا دیگه چرچه ده چه والی خودی دست کردن يعني دماغو ام لپنگاوه بنیرن او پنگاوه کل باکور کردستانی آتیه دست بکرن پنگاوه که پر مزنه و اتکیاوی پر زده یه لسر يعني خواستک وان خواستک که پر مزنه کو اتکیاوی لسر همی روشلات نابین هیا و کسین جنین روشلات کردستان جی دبکو خودی لوی خواستک درکبن و خواستک وان خواستک جنین روشلات جی اما جبر هلو مرجن کو ایرانی ام دبینن زختن و گشارن کو لسر چالاکوان جن هیا لسر گلان بگشتی هیا يعني او درفتونه يكو او بكاربن وك ما قلت او خاص خبات خرد بمشاندن اما خليل دركتن هي بشوازن جدا خليل دركتن هي او داخویانی ددن داخویانی پشتیبانی ل چالاکوان کرد لباکور کردستان ددن
و داخویانیا پشتگیری لزندانیان باکوری کردستان دیدن و لهمان دمدا دربی ولات جی خباتن پرخورتین مشاندن او خبات به چالاکین جدا جدا تیت مشاندن و کمنگوت کجار وک رخصتنه که هری خورد آجنان لإيران و لروجلات کردستان بشتاری به خباتیه و او بخوا پیشنگی به خباتیه و لدربی ولات جی خباتن پرخورتین مشاندن به شوازن جدا جدا به چالاکیان جدا جدا به کمبونا جدا جدا او لدربی ولات زیادتر پشتگیریا و پنگابه دکن. بله. بگردن بزرگی جدی که داری سیاست آنگو داری دیپلماسی شده. لذت ولات تکوشنک چهار پیش که و انجامای چهاری. آلی تایبتی آلی دیپلماسی. بله. وقت من قلت کجار و رخصتن جنن کرد بگشتی آنها لدربه دیپلماسیه که هری خورد دن مشاندن جبر کو بکاربن رایا گشتی دربه جی لسر جنن کرد او بکن یعنی او خبات تی مشاندن بتایبت خبات دیپلماسی ام آنها دبینن کو لسر ولاتن دردور بتایبت جنن افغانستان قر خودی لجنن کرد دردکبن و او بپیشنگا خود بینن او بمیناکا خود دزانن کو وک میناک جنن کرد بینن و خودی ل شورش روجاوای کردستان دردکبن خودی ل جنن کرد باکور کردستان دردکبن و او دما کو ام دبینن جنن عرب عینی وسا جنن گلن جدا جدا و دما کو دبینن خودی ل شورشا کرد دردکبن او به معنی واتای کو دیپلماسیا کو تمشاندن دیپلماسیا که خورده اما ام دبی کو به بزنن کو تنی به او چند ولات را گردای نمایه آنها دیپلماسیا کو تمشاندن لسر استا دروی ولات لسر استا اروپا جی تمشاندن و آنها میناک زینب جلالیان وک زندانیه که کرد پر کم بره دهات ناسین اما آنها او رخراون مافن برو لدربه همویا خودی زینب جلالیان دردکبن دما کو ام دبینن او خودی درکتن هی تسین او میناکاویه کو جنن کرد کارینا دیپلماسیه که خورد بدن مشاندن و خوا بدن ناسکرین لسر استا جیانی. بله، امگلیک سپاس کن برز شهلام. تاقی سپاس. بله، تماشاوان گذارین روزنامه خوبونه جمیوان و جارک محوزه کو برای خود بدن روشا تیگوشنا جنین روزلات هم دعای سیاسی هم دعای رخصتی هم دعای دیپلماسی خبرت شوار میشن هم نبا ایرانی هم در ایران الجهانی قاد الجهانی ده تیگوشنا شوار پیشکن هم پیشانه و حوالا ما روزنامه گر برز شهلام محمدی برسیم برسوادن هم گلیک سپاس کن سازیم دیویژن زور سپاس.